ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kekasih Student Union Nongpo Circle hakap pusau truk urampang araja pusau. Kelihir jurip hayo Nongpo hadi miklayo ujor nagi babon ki mei pa jeng kena school. Pekinong dekot hakani yo kila shim kabu shaba palat dak badetam nak dor belabo. Pakeni kelabo jeng bahai kilong yeng ki bedok barang li. Haga jeng jurip keseng dalap pekinong dekot ki detam ki kot nak dor belabo dak ba aidau pekilalut bon nak baikit yakikot. Nakaliang jong keseng hapok ke jeng lam jus katri ke KSU Nongpo Circle usam labaya shan lang harshan lor ulale ben ujo shu deputy commissioner jong Ribhoi district wa arpit upadhaya hak bo deputy commissioner ula kular ban shim khia kene kakam Kira tapo. Kan English sudah kan kan ni? Ano ka na? Ano? Prapo. Ano ba niyo kuarda? Nyukuar. Nyo po tambang hindi prapo. Nomor sa mga marka price ni kuar. Lagot sa akin. Eh cuma kala po nung po kamu ke. Ha. Masuk na nung po. Kani ba po sa maju badi wala hiyo repar. Ha? Babi. Kasi matala ya nung po. So kanung po sa maju kala ay begitu ke price maju ba. Babi ang kani pa din. Maju ya. Tapo. Doon ko sir, Sir. Sa writing box sidan. Tudo po 7 pa? Kani ra prapo ni. 7. Sa writing box. Ayan. Hello boss ko. Adin bing liok komplain nak liang jong sang ngelawan ban sakit lagi jong hikmat ngeliok hi ban lek khmi ang tuga caka ka ba kidi gikon ba ke kami yok ni kran dusngi kolong ba nak liang kinong gikon kiong ba kajing simptom jong ki ka dor ka deh lor ka jing rem jong ki bai daju ki bai ei kum ta ter te nak liang ka sang ke ka bingis ngulungo kolong ba ka jing sim jong ki ka kon namar la dakat dor ka kon kan poi subu mentanyo puar ki kisim kantai po la ka poi prapusan kisim sispa spo sispa kasan terumut ba hakui rodok ka kon ka jing simptom ka dor kot kala poi saka kasan ka arpo ka spo ka ya Dekai sulungo ba ki jing ai dau juki ki ong padai jing simptom jong daju ki bakit ki nom kenya ka dor ka kot awai kan ri ken bi ka sibendel ka jidon ki sim ya kata dan re kan pus pak teli ki kot ki berung ka tu po ka bendel dan nakaliang ga jeng ai dau ni nong di kot nakaliang jungi sim nim so langit ya kata dem tasni lawan bersunan berbut ka jeng jor ha udah di fungsioner jong Ribhoi dan nakaliang jong disiro ulah sim kya merdor kalau yang ni pak no marmar sa ki badipek begini mi bini cek seboro kini ki nong dikon ki bahap po ka area nong po namar bang yadin mila de banwan jurip tuski ngilayo bani kendu ki nong dikon ang kini ki bedi dukan po nong po nakalian jungkir ki kubur hoj dala kadadon kata ka jiksim tam ndrei sitengka arang kae ya ka MRP ka bagi bu po kon dan re bikin simptom hadu katsan ka arpo dengka ya gikot dan nakaliang jung ini ginung dikot na puyor kyong ba kana tengin namla ban pediang namar bah kirup kipor paladam kidikot siu kim simptom hadu katsan arpo dengka ndre jing simptom jung ki ga pukta chika de kini ki longying ki bawan na longying sam ke beduk besuk namar mata kinwan mencit kot kiman bentit ang kawai kintit hadu sipo teli katsan teli subu tang nam bintai we kena telada kan simptom dang kawai ka kot na kador bespo dengka lada kan poi tang sipo teli na arpo teli kemul kala tam ka spa de lada ki don kun ar laingun sausan ngun remut digi hajar kilak tatang nak dor batam ya marpi te kena berfai kolong ka jeng pen tak majong sekadai yang tak kini long beduk besuk kam tam kini kipor
school ba bar khoi ki jube se ki yo ki hat kin lej ba kin thiet ya ki jing penon kam ya ki khun ti habide kot isla dan nakaliang kaseng rung i kerpat sabor khoi ki nong dikot laki long hane hayo nong po lane shakiwi ki yo ki jong karib hoi bro koi ba himdei bercintam ya kedor labu ya kemarti la kalong palat deki po ki po tengka namar ya kedor ki ba pibu kibu kemarti hang tu namar ba ke ladon lang kajing kain lang nam ta kini kinong kit nong ba ka bai lek ke wan jong kiru te ba pincim kupot haduk ane hi kat pungtam jong kiwai ba nakaliang jong kaseng hi ngai kubleru yau deputy commissioner ba sim kyam berdor kene ba shan sapano sakibor beri pi ba badlipet ya kini ki besim kebu ki bedi ki kot school hayo hahan. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.